Pagkan, king pamakilaban, king lagyuning malayan, gunyakan. Kalam. Malalam niya pong salitang Kapampangan at iniing ginamit ng titulo na ning Kapampangan novela na malapit ng Dumual Kapatad. Nanon po rin sabihan ng salitang kalam, Ayan. Ika. regalo, gift. Ayan. Blessing. Ayan. Okay. Abe tayo pa mo pala kapatad, ne? Metong pang miyembro na ning Kalalangan Kamaru, kanyang creative department na, creative unit na Noel Austria. Ayan. Hello, Noel. Kapatad. Bakit kalam? Of all possible Kapampangan titles, bakit kalam? Ninong may kaisip kayong kalam? Kalam. Very catchy eh. Ika. Ika yung adwa. So, why kalam, Diego? Kasi po ko rin characters kayo ni na iba't kang probinsya na mintalagay modern setting yung urban. Una, yung diferensyado ka rin normal na tao, tilang kalam. So, balam gifted lang. May pagkalaman lang kaya something different. Atin lang pwede tawag sa supernatural powers. Ayun. So, kasi alimbawa, yung metong tao, magaling niya sumulat. Sasabihan din rin makatwa, atin niyang kalam. Keng pamanyulat. Keng pamanyulat. So, bala mo, karening character sa Keraklan na kening Kapampangan novela na atin lang aliwaliwang power like makapanulula, makapangkulam la. So, asan lang namang ating kalam. So, puri sabihan na niyan, now sasabihan niya yung storyline kaya kami. Puri sabihan, this is a Kapampangan novela bordering on fantasy. Fantasya. Opo. Oh. Pero set in a modern. Urban, contemporary setting. Iakburi kong na rin taga Interesting. department eh. Anyang pisasabihan niya ini, dinom na ba kayong utak yun nung makanano kasakit, nung naninggawan yung approach? Kasi pota maglupa kayong bala mo. No offense meant, Shake, Rattle, and Roll trilogy na pus lang makanta eh. Miras ba kayong isip yun nung makanano yung attack yan, i-approach yung story yun na talagang aliwaya datang pero itang makatakot ya talaga. Kung bagay itang ating yan talagang datang kareng taga-Panalbe. Tama ba? Is it something na makatakot? Bali kasi aliya mo horror makanta kaya atin yung romantic comedy atin yung action. So Mas challenging yan mas pala. challenging niya. So, to make it really interesting, karen viewers, yung mimiso kay set, Kareng props. And props, Noel, Yes. have you scouted places na syempre kaya ni Yes. atin yung Kapampangan folklore. So, minandar na ba yung utak mo nung ko rin lang mga santing, I'm sure i-feature lang mga santing lugar kaya ti Venues. Pampanga. For sure. Pag-isipan nyo na labareta. Kareng places, Jason kasing magkaikan Pero places. dakal ba kayo ni Pampanga? Dakal. Dakal. Pero kareng kay kasi, kaming magkay kareng Props. props, kareng kalupad dareng at chukeni, giwamila. Ing metong pa kasing challenge kay art department, itapin sabi ng Kong Ray, itang emya kasi buring lunto, bala mo kaya itang kiddie show na ring lupa lang mascot ding. Stereotype na talaga nga Stereotype tilang na family. pangil. At ang prosthetics sa makatulang... Kaya ring sabihan. special effects in a way, mature la. So, nung pamilit mo reta, mature ring kalwala na. Yes. So, nyayin kaya kami, sinet miya kayong contemporary setting kaya syudad. Kasi halimbawa, nung ating mag-magic kayong harapan mo, ala nga kat special effects. In fact, itang force lulwal, it's invisible. So, kami, ing babalakan ming approach, make it invisible talaga. So, kukompensate yan most probably kay lighting, Camera angle. camera movements, And most importantly, guest story. kay story. Speaking of story, did you take some time to really research and ask experts? Kasi pota maglupa yung... We're talking about culture here, kapatad, and most probably, atin yan dita ka history yan, and arts. Moral ka rin po kakilala at mag-research kayo mo rin kayong Kapampangan Center ng Holy Angel. Okay. So this is also being endorsed or advocated by the Center for Kapampangan Studies. How can you go wrong if you have the Center for Kapampangan Studies? Tito Robbie.
Di ba? Okay. Now, you are needing, mangailangan kayong artista para kening Kapampangan novela. Okay? But they have to be really, really Noel. Kapampangan-speaking actors because the lines will all be in Kapampangan. Noel, nano yung kailangan nung ating interesadong kayanakan na maging parti na ning katamong Kapampangan novela? Basta reta mong desidido talagang magkabe kayong Kapampangan novela ngayon magsabit lamong validated kang it's Mumunan ating picture. Siyempre, biyasa yung Kapampangan. Okay? mumunan Ito siguro yung number Age one. range. Age. Age range. Atin naman kasi karetang characters from Character sa Matwa. Ate Matwa. Okay. So, no age limit. Pero ito, usually itong bida kasi, niya yung setting na estudyante, So, the main characters are young. young. Pero other than that, datangaliwang makapaligid at tao karela, pwedeng makaidad Pwede na pong lang. may kidid na Pwede pong mas Okay. anak pa. $1 million question. Kasi masanting ya kay katamong objective, masanting kay katamong lulutong proyekto, makanano naman tang aspetong financial. Makanano, how can we go about this? Palagay ba, mag-click yun eh. Especially, I'm sure kayo mangailangan metong mong setting. Di ba? Logistics, nanong akakit yung problema or challenge ka rin? Yung kakakit may pong challenge, muna, it's the first ever. So, it's something new na rentao po ela pa mga ka-open-minded para tanggapan. At saka uling ketang may institutionalize sa kultura na baduy yung Kapampangan. So, po tang mika hesitation la na supportan de. Although, nya iting challenge kaya kami na kami confident na kaya man na using the right strategies, agyuta lang i-convert din. At ito nga convert mo rin, market la ring audience I think ding sponsors or even the government, mabisa lang sumuporta, even financially. Do we expect Kapampangan music lungob bilang background music? Kasi if it's a Kapampangan novela, telenovela, I would rather listen. Damdaman ko talagang ring local talent singing O Kapampangan. syempre, Kapampangan songs. Bali, metong ka ring OST, pepagawa mi ka ring bandang Mental Floss. Bali, Kapampangan song ya rin. It's good. Title na Alang Hanggang Sugat. Alang hanggang hanggang sugat. Ay? Okay, kapatad. Itang putang... Sugat na walang hanggan. Ini, bulay kayong kutnan Jason. On record. Kasi, kinwaring Infomax as partner, kening kay katamong kalam. So, why Infomax? Bakit kayo, sibukan siguro ka rin mga regular television stations, mga lawak ka reach. Why Infomax? Kasi po, syempre, pag-isipan mi mo naman yan. Anyang luluto mi yung project. At kareng, keng observation mi, Infomaxing peka marakal Kapampangan shows, number one. Not just Kapampangan shows, Kapampangan quality shows. Kadwa po, itang suporta na king Kapampangan, akakit mitang sincerity na. So, bistaman ing reach na, kasing lapad detang aliwa. Ikami paniwalad mi na siguro nung makipag-collaborate kay Karela, maleta mo someday mag-expand din Infomax, uling mas... Bala ko sa mo, uning bisan ang kuwanan kitang role na ning mangkukulang. Pwede For ko, free. mama. For Pwede free. ko, pwede ko. Pero kapatad ne, let me take this opportunity to say na maluwalas keng luban miya ini proyektong ngayon. Bisamat sabi mo, pine, tamo, alang kasi garadwan. Nung ka rin niya mirasin uling at talaga itang challenge, ne? Kareng kaya na kanareni, at keng Infomax mo rin, nung makanano mong iyang pangkareng manalbe, something that is new, something that is different, something na isipan Close to our heart. Pero ali, mo rin something na isipan dang baduy, na sosyal. Balamit itapin ng challenge Kaya tayo kayong kaladwa tamo, tayo kayong puso tamo, yung kultura tamo, pero pilit lang sasabihan, it's baduy, it's baduy. Yan, exactly. At yun na kayong idea nung kumusta yung reception, manibatin niya post na kayo kayong YouTube. YouTube. Kasi
sasabihan kaya ka rin kakilala ko, lohin niya. So far naman po, mga sating larang feedbacks daw. Sabihan daw, ay, abangan kini, panayan kini, mga yan po. Anyang luwag kita ka Pwedeng makiabe kayo na, mga yan. Po pang atinarin po mag-submit kaya kami karatang bisa mag-artista. Kumusta yung reception naman ng PLB at ala anyang Aldoning Amanong Siswan King King Holy Center Angel? for King Center. Detang teaser niyang pelagela keng Aldoning Amanong Siswan King Center. Retang tao, talagang misdan la. So, tang makatutok la mo kaya tang screen, lalo na retang kayanakan. Kaya but, anam lakas yung teaser deta, balang teaser, matutulala. Kaya but, pela na itang pekatauli, anyang mayayari nitang pekatauli, sabi ng mga kanya, Wala nga. Parang gano'n. wala mo, bitin. So, balam talagang metis la talaga na panayan kay ni. That's So, good. naku. That's good. Kapatid, Medyo, I think these young people are on the right track. Atong book na itang kaburian, itang burida rin kayanakan, ing medium at burida, pero itang mission da para palawakan pa si Bayo yung kulturang Kapampangan. At ingamanong siswan, ikwada pa muring pala. sana rin miyayaliwang organisasyon, lalo na rin local government units, lalo na po Muntala Kaleng Balenyo para mag-shoot. Sana po itang ipamag-welcome yung karela, masanting bangkanta po, sumulong yung diretsing proyekto This is ngayon. history in the making, kapatid. Yeah, so, if you want to be part of history, supportan niyo po ing Kalam. Magbalik ka pa rin po Persona. Inabot na